أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakomori watukufu ikao domjihunra o harumi masiwa ya Comori. Wakomori watukufu ikao ngamjihunra o bonze mwe masiwa ya Comori. Wakomori mjihunra o hezen tananta za dunia kamili. Ngarimbushiriao ni bahati njema. Mbushirie ni rehma na amani na usalama ikao do mahala ni ikao do mjihunrao. Rimonese ni ukana inu dharura de yatongesa rarengamia hadi ukana ngarjunji ya banu zele razinu inshallah iliri mweneseni ezarifuchia abonge eka wanru wanko Suivez wako naangalia banu kama kawaida mikado fanya video mbili za dungana haroma usiku uzima sheka tirenge decision tamba ukana ngamjio direct banu leo na abo tinjia haroma 10 ya tasi tinjia direct tirenge decision tamba ukana ngamjio direct banu habaha yabo ngabo mbahindu yambao dharura hezi ransenyi maraziparisa ni namna ratuja zenongo raziparisa ika wajibu rirenge decision ya ukana ezelera zinu 18h gardunji ya direct ili rionese wanru ezarifuchia sha haina mwanadamu uko urisuive banu uko urangalia banu karda paru fanya video usiku uzima mbili karda paru fanya video kadombi usiku uzima nafanya video mbili sheka leo inu tirenge decision ya ukana ngiyo wajibu nifanye direct ya harumezele razinu ya bongabo dharura abonge dharura tifanya video bwa Comori harumasane za tasi za usiku wa leo. Wakati nafanya video ngamjua ukana ye video nafanya o wandu nakauwarongoza waishia o wandu nakauwa vize waishia iyo ndio yatongesa heze renseignement na Paris abantu leo tiale banu haruma 15h44 tihundu renseignement za kanti rasmi tirditi tundu tizi tuju tirditi aparo wandu hangu haukabanu mimi ngamina makonseiller technique na makonseiller spécial na makonseiller wa chargé wa communication ani mimi katofanya video baharije miutuja zirungu na ziparisa tifanya hazi chaitwa ekatisa tifanya hazi chaitwa miuparo wanro hangu ekipu ya hangu tiparisa nongo kadha na zirungu hizo ngizo jau inga mbona hoje abongeze nongo na ziparisa ika wajibu ne namna rarenge decision ni dini onese ukana ngamjonjia and direct zele razinu ni mwene senibu wa Comori ukana vanu zenongori zambao dizumikala wahamba vanu kelke suangabo wandu waluharu mwezi warambiao shabo haini mru urambio zenongo hizo yabo uwoti mru ujibiwa ne sistemu ilio uwo mru ujihubi ani urambio sisi rambe weka yeye kati bien place wahamba hizo zenongo zilo harumwenzi haujihubia yatijuhundwa ni tambu abonge henamna rukofanya ze video za hatu banu ngamjua ondoka sisi karodonjia banu video siku mbili kadonzima ai ana mausiku uzima kadombili haruma video mbili njaparo zifanya shema na ilo wajibu leo nafanya video a 10h na jardi ni njia banu haba 18h hunurlio 18h de moroni yabo ngabo dharura dharura hindi ngardozi tekeleza banu wa Comori watukufu
mjihundrao haruma zintanata za dunia kamili, mjihundrao haruma masiwa ya Comori. Do urengaze ntosa za Kiislamu ni ambe ukana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni wanru ikaudu mahunre bahati mlobanu habaha mrangali yao. Nana ni wanru mjohunre bahati mrangalie eke video saibiri. Nana ni wanru mjohunre bahati mrangalie harumwe siti ya Habarizacomores ikao warenge miadi ya utuja ze video za hatu Zinu. Wazihundrao kana ngizo na mfaida. Wazihundrao kana karuturongo wanrabo. Habarizacomores waelewa ukana si wanru ritangao mfumfuku haruma izo rambao harumenti yo wajibu watieze video za hatu ngari mtosaoni rimbushironi bahati njema haini bahanu ikaudu mjihundrao harumaze tanata za arishi ya dunia wa Comores. Hamadizo na hamba tifanya video wa mtana eshi Comores si hamba mtana shahar mazen Zinu zulio mrabado wa subuhi ikarma dizer sionesa ukananga mungulio mhono zenrongo ikao Abdala agwa hazamba jana za husu koloneli na ufali vonazonesa vumtana yabodo domgwa hibenza ye video naifanya leo itia balbala. Itia balbala hosoni mwa Junaidi procureur de la République. Itia balbala hosoni mwa Idrisi president wa Heseni bwana wa dhukuru. Itia balbala hosoni mwa wa instansi zinji zilio haruma yezi ya ifujari ilo haruma nti ya hatu. Walaikum salamu zuki wangu. Abonge ika wajibu heze ransenyi marloni zoneza rifuchia na minga msubuti vanu wa Comori rimwambie ni rotodo zirejeza karna uparo javanu riambendra bo shangarudu javanu ritowe nyaswaha ritowe na analize vahe mwanadamu yafanya hazi ya shehitwa yeulo na hikma yeulo na ankli yaelewe izo rambao bonge do vanu nanzao mpartage video yinu haku haukainu de suiti ya izo na hamba botasi ye suiti ya izo na hamba botasi haukabo botasi tionesa izo na onesa shaizo na kahazanje ni mkonfirmeni banu bowa Comori ye nyama inji ya putu haukeke nyama inji ya putu yabokabati uko ujwa huila bowa Comori Kenya mainji ya putu kabati uko ujwa huila yabo ngejoulwa ni bunde yede ile aliswali ya hamba usiku aliswali ya kaurongo wa bobajanani rais mzamani hamba ukana enyama inji ya putu ngejoulwa ni bunde kabajabira 3 jours hafanya kudeta harenge hezi abonge izo ranzori woneseni banu bowa Comori ye nyama inji ya putu haukaizo rahamba botasiri parsazeran senyima za kweli tena yondi akaujani yonese ukana banu ngamjiwa baha nionese ye sweet ya heavy yani ya hizo na hamba botasi ukana banu haba harzamba au bonji ya balbala haukati mkonfirme yani banu kana na ufali colonel na ufali kabati mru jo mkazanrabo ku procureur Junaidi ngena inudia shahahena na ufali halafu bo procureur Junaidi alona inudia shahena na ufali hajihundu hende haka urongoa ya kaze Junaidi kaze na ufali ndrabo noili ikeza hezikiri ya jitahe bahari ye muhambu reconfirme banu ukana tihundu ransenyi mayudo satongesa na kauja banu anza mwelewe ndro yesu jeni beha banu karifanya ze video Zinu ngari hundro bahatiri hundru wandu waelewa oye namna zorambao warijuza o izo rambao warikonfirme o izo rambao ukana izo na hamba botasi tirditi hundru ransenyima za kanti rasmi tena tizitujundro tena tizitundundro husoni mwa wandu wa daraja za haju vanubu wa Comori nizo na kahanzani wonese procureur Junaidi izo na hamba botasi zijazi konfirme ukana ngabo bambi njabado mji wa hahaya mdu na ile wenro ntwanga jo mji wa hahaya
shangabo baadhi ya wandu wa hahaya tena baadhi ya wandu wa mji wa hahaya watuki wanezenongo Junaidi ya zamba amzambondro na ile wendo hizo namba o ngabo baadhi ya homo wandu wa mji wa hahaya watukiwa nizo Junaidi ya kaza na ufali nizo Junaidi ya kaza na ufali ikao ngabo wandu wa hahaya wao ngabo warenga desizio ukana ika Junaidi habiri hahaya ngena zijo mhunda ngarjo ujibiwa eka Junaidi habiri hahaya banu hahaya wandu pia si wambajini si wahambu wabambao wahetanraya mrunoti pia haini mru pashio uweyo enziyayo nzima zenziyazo mbili yangu hahaya rangu mitamihuli yangu hemba jini enziyayo nzima abo ngenga wandu wa hahaya mjini njabado mji wa hahaya mtuanga jo mji wa hahaya banu izo shele nduna ile wendo izo ramba o kartuanga jo mji wa hahaya tamba baadhi ya wandu wa mji wa hahaya warenge disposition ukana ngeladhimu Colonel Azali yashuazise Junaidi procureur au yashuazise Colonel Naufali haukangwa aminiu ukana na ufali hakazwa nrabo na ufali harendwa tihindu ni Junaidi eske Colonel Azali ngujo shuazise Colonel Naufali frère d'armes mzamani rangu hale wadungana au Colonel Azali ngujo shuazise Junaidi ye muhambu hamadaye antuka izo rimkonfirme yaoni banu kwa Comores ye video na ifanya leo haruma 10h onda 11h itiamba hindu kangani hauka itongesa reunio zinji zifanyiwa itongesa mabunjilio menji ngafanyiwao dae hali si Junaidi perpetuite abonge izora kanzari mkonfirmeni banu bowa Comori yambo enyama inja putu hauka ekale obabu hawandu wa mji wa hahaya ngwaonesa utukivu ya heza kazi we mwana hao yabodabo waloswiri ukana na ufali hakazwa nrabo njabado mji wa hahaya jimla ngabo baadhi ya wandu wa hahaya wani konfirmea he video na ifanya botasi wani para wamba ukana izo wewe wa hamba nizo Abdalagwa ya hamba jana ngazi konfirme ukana na ufali hakazwa nrabo ni Junaidi procureur abonge izo rakanzari wonese ede helilo Junaidi ngujo kautaulwa eske Junaidi ngujo kautaulwa ni Azali procureur wakaye muhambu hamadaye hau Azali ngujo kautawa ye frère d'armes hamadaye Colonel Naufali antuka izo rimkonfirme woni banu bowa Comores izo rahamba leo zikanti kirasmi ka Colonel Naufali ngena usiu Colonel Naufali hatukiwa Colonel Naufali hatukiwa kiasi ya utosha izo Junaidi ya mkaza hauka yeye ngujihisi uka Junaidi eka mwanza Junaidi eka mbenze rangu 2006 huja leo tizamba leo bomtana uka ijo mkiniha ukabanu Junaidi procureuri ngwanzo taratibu za ujitaha hosweni mwasuma na Azali hizo ya renda 2006 hauka procureur Junaidi procureur de la République ulio leo waide aka juge d'instruction harumo wakati wandu wa Azali wakaufungwa tizamba hapo mtana shaye za rifuchia rakanzari juzo wa Comori ukana zabari hindi o wandu wa hema hakama wonti pia wako ukopere na Junaidi na wandu wa gendarmerie wako ukopere na Junaidi watanganyiha wafanya bunjilio ukana yemoto mdembeni wola ulo Tanzani ngwanzo ya tebalbala harumenti leo bana entre midi à 13h wafanya bunjilio ngwanzo yemoto mdembeni wola ngwanzo ya tebalbala
na vanu hahanza ni mkonfirme ni bwa Comori Yesu ala ya hemandandare ya vumbulwa ya hangu mimi na fahardini hoikoni ya lopari na metre la rifu na Jibrilu ngani mkonfirme ni banukana ngamina resources za kanti rasmi ukana procureur Junaidi hazi confirme ya mndu leo vanu ukana zila kweli tizambia nono ya behena mna ila shaka bati ndongoza ufanya mandandare babo ngari wanikauwa ndu wala valeri hauka mandandare yongala dhimura isi wa hedaula de ya itoe amri yabori kahanzari wonese ukana izo rahamba botasi hauka botasi tizamba ukana kabati ndongozi jo huna ranje harmentino harme dunia hamade kati juhabo tasiti hundukana ngabo mandandare ya tolwa ya hangu nana namfanye hata namfanye hata ni hunde exemplaire ya huse mandandare mratilibe wandu wajawadi bandalianzia ani warememawe na watolwa mandandare ya kantik rasmi bayo ngejori favorize haukayabo ngerini kao prestige ya uone saukana ngasi wandu wa waziwa au kana miongoni mwa wandu waenshiu harumenti aunge banu ngarjo ushinda engebwa roha mandandare yamba ngeta hoitolo mandandare kontronu hamadami na itolwa shana ititolwa ibandaziwa na barohe exemplary harume Facebook haruma zemi dijudo Zinu iwone seukana ngarta hwao baiyo ngejwa utongesa boundaries zanti rilona mikataba ya hatu personeli da sina o harumenti inu madiplomati walore zida harumenti inu warambi ya warikonfirmea ukana na mtohunda ya exemplaire vanu karjak vanu manarongo wa vanu ngarjwa ndongo mbili ngarjwa uvuka hauri hundu wandu wa hezinu warikaze kifu vanu saraka wandi sofanya ze video zinu rijua ukana ngabo ndongo mbili ngarjwa uvuka auri wahilwa shaho wahilwa na riwahilwa handongo za kanti rasmi riti wahilwa hamabandi riti wahilwa hamadabo Jamfari vice president ya kanza pulo mabandi hunu abonge ngarjua ukana baadhi ya wandu wa humji wa hahaya wari confirme ukana ngwanzao ribehe message banu de manara kaunjia banu riwone se ukana eske asumanazali ngojo kaurenga na ufali kolonel na ufali umfanye hamade za fanyi wajaza hizo za baki kolonel na ufali eza mbakia ya rendwa eza hundra jaza hauka kolonel na ufali ngani mkonfirmeoni wanubu wa Comori hukana kolonel na ufali ngena usiu kiasa utosha hata hareme tablu kadombili pi heza hizo Junaidi afanya na banu kairi wajibane hawao kabati namna ukana ngabajo kauroha sursu za kanti hukana tindizo ramba bana kolonel na ufali Abdallah gwa Azerbaijana tizi confirme botasi ngadini confirme banu abaha ukana kabwana ngaritore yao ye kartasi jo uroha ijo ka certificat de décès yambwa kolonel na ufali hasinyi ukana mwana fanu hafu kajaulawa kajahundwa ni rongo chato ufaba naturellement kolonel na ufali kajasinya babahanu ngardiri confirme vanu kana ngabo bandi rotodo habandro sido mji wa hahaya bandi ya wandu wa hahaya wa karibu mafidel bien sûr haini mndu ngena wandu hahe na vanu hatemba yemba ministry inu ya he communication ya hahaya umuri woifamia na ufali woichulo tokaye muhahaya woifamia na ufali hatukiwa neza mbazi hundu na ufali azifanya izo nizo razori mwene seri banu ukana ngabo bandi ya wandu wa mji wa hahaya wa Comores waonesa ukana sua azali yarenge na ufali
colonel naufali ya mrende jajaza ya mweafe hau ya mtauwe ya renti Junaidi au ya tauwe Junaidi ya renti naufali colonel ya bugara zori wone se ukana ye daraja heze ngoli za heja do toka Junaidi procureur ngujojo biraha haya ya hibwa izo nizo na hamba botasi ukabanu bwa Comori vanu azali ngena magar du corps ngena wandu wa muhimilia wa mbirlia o ili atihunrani tambu zila za muhunda Salmani ya hambu kabatia zidjuwa ngardirim confirme oni banu kana yenge ye motola fanu hak waroha suspe ya ukanangabo bandu ya wandu ma opoza wa he rejimu ya Sumanazali ma opoza wa he rejimu ya Sumanazali do wakaurume motola yende ya uwe azali motola kaya jolo afe yorti adalwa motola kaya jolo afe wajofanya hata ya vumbuwe opozando ya mruma sharanze motola haulwawa yabonga bondrongo rizamba za video zabira shaizo ranzori mkonfirme ni banu kana ize nongora zamba botasi zijama runda mema haukawo hawao kwa tu wandisa balbala rimkonfirme ni banu kana ngar konfirmeo ukana ewe vanule oinu kabati mndu uzingiziwa ni wandu wenji harumayenti ya ukaya ya protegehe hama Asumanazali mono haina mnazalia bali wao haba waramforce wa magardukoru wenji hata juzie maulida ya mtuje ne madziho ya he mwanamshwa azali wode mwanamshwa raisi yuhodo mjini ha raisi bahiye namna ema security wakaya mndugu juziso era isa Sumanazali era isa Sumanazali yeka ngujo dembe ni hatu ngujo kaje sincèrement era isa zali yeka ngujo dembe ni magardi koru ngojo kaje ngojo kawanga holi hohula mtuje juzi ho hao harume maulida na harumai madziho ya mwana mshwahe yodo bahadu siri juzi sao ukana o wakati ya juhamba ngodo mji mrajina ngujo kaje ngamonao ukananga sina haruma 3 semaines ngarodora tahe mwezi yabo amfikiringa sina mwezi deja na mfumo rangwe akti ya jiria azali mono ka habunguza legendo ya boda bwe kibri ya puha ila tinongo ya petizi zinongo za muhunda zila abongezo na kanzari mwane seribanu ukana leo inu babu hawandu wa hahaya wari confirme ya ukana kabati namna ngeladhimu azali ya renge disposition ya onese ukana na ufali hakazondrabo ya tauwe na ufali au ya tauwe procureri Junaidi ngarjua ukana Junaidi ngujoka protege hanrongo mbili samahani Junaidi procureur ngujoka protege hanrongo mbili ngujoka protege parce que Junaidi ze plaza pia ya ganye confiance osoni mwazali no wana hizo ya renda 2006 ya kamercenary wa Sambi ya kaufungo wandu wa azali il est très dangereux, c'est un homme très rancunier kabati namna ujoka usami Junaidi ngabo wanadamu wajuzi sao eske vanu azalie mana ya saidu kuyatoa na ndongo za Junaidi vanu katanza ya mkazi haruma mgala ya msini he yode bazi ya azali hubahiza mru haruma jahazi haruma meli ya yacht ya daraja za haju ya mbahiza ya mjuse helinu ya mreme hamba yode bazi ya azali il est très rancunier na hizo nizori wombao sincèrement hizo nizori wombao do uju habotasi
rihunre ukana azali harende Junaidi procureur de la République nai ili rielewe ukana bala hamlivi hauka azali yohanza mwana mshwahi darusi na Junaidi wende yakane dossier ya ho wandu wa azali wafungwa 2006 rikanza rudiwane sebanu kana ye haba Junaidi ngobalwani ma security nyumba hongela liwao ni majandarumu kango biro haya uhundu watoto waili wahumetrize azali haka wabalwani wenji azali haka na magardikoru wenji no fanu harenge decision hende eske Junaidi ngo hisi ukana wewe ye namna ze decision za nrabo uzirenga ho mahakama vanunga wo protege kuti protéger procureur de la République hauka kuti protéger parce que azali il s'en fout kuti protéger parce que wanadamu wa Comori waivu ibaki namna za hundra azali ya garde wao yonde namna zjo hundra karutujua leo hao maudu au doshao izori confirme woni banu roto de rejeza hauka yode de chatonge sara kaudi reje banu rifanya video ya bili usiku leo wandu bamvi ya wandu wa mji wa hahaya warenge disposition ka we parisa Junaidi ngwajomu elimine izo ngarizamba obanu yabo Junaidi jua henamna wenda o hauka entwanyunyi keuha kuna ujua utakabari uvurenge mahakama Comori uyafanye kama traya uyafanye kama decision ani za hao wewe ungo favorize wandu bambi kutufavorize wandu wa nusu ani ngabo mabandi madelenka amadizo na hamba mtana ukawa favorize mabandi wajua ukawa mabandi wafanya nai uwafavorize avec votre intérêt personnel ike abongojo kauvuka abongeleo asumana zali tambwani waambie ni baadhi ya wandu wa haya ukana rais azali nganzao urenge decision baadhi ya wandu wa haya do anambia ni waambie ukana nganzo urenge disposition eske ngo tauo Junaidi procureur haungo tauo na ufali haukasisi ze renseignements za hatu neze no utantauo wa hatu no ne instruction raifanya parce que banu si ma juge d'instruction rifanya instruction ya kanti krasmi harmo edawainu rihundu kana colonel na ufali nge innocent harmo actinu wa iju procureur Junaidi na baadhi ya wandu de kina Idrisa wa heseni izo dizo suwasaya rijuzi sao eske vanu mndu yamba kanza uwe raisi wa daula kabati voti za maraisi kabati voti za maguverneri kabati voti za husu madepite hau mamera hokana prezida wa heseni nguji permete daina procureur de la République wajipresente ho bureau ha colonel Naufali pour demander ya ukana ngeladhimur à tout prix rivar tolwa ukana rambe rihunde rongo rambe okemo tola hafu rihunde rongo rambe zijo uka favorable husonimo wa Comores Naufali ha precise direct woti na unyanyara ukana na mwende mwambe eza kweli hindri Naufali hardi harejeza hambe eza kweli ngamjoka moto haulawa kajare mabinduki kajare mashononde izo nizo Naufali hamba kajatoa kartasi ya confirme ndongo izo hamba hangwanyi yabo Naufali hamba henda mna hiyo ketuji saukana procureur wende warongowe ikau yode yatongesa Naufali ya biazo mlenje harumwe kor no wandu wa himilia azali wandu wa daraja za juu ngamjua wa Comori ngamjomnikani example ban juzi wake hawili ya mufti sabiki ikao ekae timbaye wa Naufali mjombahe mufti sabik muhayaola ya kalo la zahan latije mufti sabiki ya hawili yahe ikajuzi banu na ngamdimu niwonese banu nifanye wandu rappel wahahaya no wandu wahamamvu wo ujua ukana he namna ya he jirma ya koloneli Naufali ne namna ya he sharafa sha koloneli Naufali arumenti kangufanywe hawili ya mbayahe hau mjombahe izimabo woka wandu wa he sirkali harumwe hawili ya mufti sabik juzi ikaufanyishiha ya disamoroni wenda zahani
hujilia hahaya mjini wa hahaya waelewa ukana ngabonongozi ngabo problemu haukao wandu serikali kwa jakaya sha ngabo wandu juzi sao na ufali ngena usiu hizo ya kaziwa kajalaliko wandu serikali hau na ufali hawalalika sha kwa jaja idimabo antukaye surei nji na ufali kajalalika wandu haukahale mwanao hozendrabo ya kaziwa wa tukivu ngenuo yodo bahanu liwanzono seka ye hawili ya mufti sabiki kawoiwe mdu prosh na kolele na ufali katimba yahe mjombahe idimabo wakaufanye hawili mufti ay wa serikali kwa jaji presente pourquoi watu jipresente hahaya harume hawili maana na ufali wa hahaya wazoea ukana wakati walo hawili na ufali yeula liko wandu wa serikali jimla waja harume hawili juzi banu kajawala lika wa hahaya waelewa ukana vanu zinu kweli na ufalinge na usiu no wandu wa heezi hizo wa mkaza hizo na kahanzari jerzambe banu reconfirme ramba urgent da zinu ukana rimconfirme ni banu ndrongo mbili azantimize intervention yangu na ufali ngena usiu hizo ya kaziwa ni procureur Junaidi abili ngari amini ubanu kana Junaidi ngena ndongo mbili zambakia procureur suangujo tolo suangujo fanya manigansi colonel na ufali yarendwa jaza Dr. Jaza izo nizo linda ona na ufali soit Junaidi ya tolwa au procureur de la République soit colonel na ufali yarendwa za hunda Jaza eske leo inu Dr. Jaza harendwa zila na wasaya warendwa zila wa ulawafu kabati mru wa mji kabati mru wa hema wa famii za hao ya rongowa eske wa hahaya na wahamamvu ngwajo udaza wasiwe yezijo hunda kolelele na ufali wa Comori ngari mrongo zao ni nyiwandu wanazijomba wa hemba ezi ya ndrabo hiyo ukana azali hasiduku haufavorize imana muhambu hamadae procureur Junaidi shaizo rizaru mwambieni banu kana eka leo na colonel na ufali haja harengwa hafanywa harendwa tihindu hatole roho hafanywa jeza hunro wandu jina wa hahaya ngwa jo saiduku na banurtidi wazebo wa Comori hahaya mjini ila de centre ya henti ulando uso wa henti haukana haini mru wanzo ya pashie mwanzo iladhima ya birende hahaya mjini ngende hahaya yarengea vyo leo inu wa hahaya bound ya hahaya wandu wa hahaya mjini wari confirme ya vanu jioni hukana ngwaona utukivu eske wa hadisi na naufali hawa confirmea eske ngwaona ngwa aminiwe mwana hao kana yeti mru wa ufanya rongo hamanda zinu na zende ziche izo nizo la kanza confirme banu kana video raifanya hapo mtana 10h à 11h itongesa baadhi ya ho wandu wa mahakama baadhi na wandu wa gendarmerie na wandu wa presidence wafanya mkonti ukaimoto mdembeni wala ngwanzo ya tebalbala d'accord ngaranzo tebalbala shakar na ujwa karna ujabanu rikaze mndu ndrabo yoti tobia hatu karjar rengeze do mana zinu rengereze disposition zatu za ukariheba nu rongowe ngara dufanya hata rambeze kweli watu ngarilinda wajuka ureponde waonese ukana izura hamba ndrabo hasababu ndrogo kadha hata kadha izori mkonfirme yoni bana wa Comores zirongoza kazi wana kufali zila ndrabo ngasina ze sursu pia zakanti na ufali kana urongowa hauka yoti tistilia hahe ya udorenga media yorongowa wandu wengi watu waishia ona ufali watu mjua wandu wengi wamjua ona ufali ikahabiri nziani mrujwa ka wala na ufali mfano shana ufali yestilia heti ya udufa he haruma media yerongowa yestilia na ufali ye njaba katina 40
narele wanenro njabana ufali katina matata ya afanya harumenti njazamba shana ufali ye stili yahe ti stili ya ukana ya duhe haruma media yamba tikazwandrabo wala procureur jam procureur wa yengu juo ukana hamba ndrabo iyo nga zubutiri zambe bana procureur yengu juo ka hamba ndrabo wala ngujita hizo ya hamba shaibaki ukana procureur ngena upeu na rohombi ya baambi ya wandu walo haruma yezi lekina na ufali yede bana ukana ringartoza na senyima bana ukana wandu wa hahaya baambi ya hahaya ya wandu wa hahaya waonesa ukana ngwa una utukivu ngwa una twaramuo la huswe mwana hao mwana nyao zuki wao na ufali ili eza mhundra zitujo eza hundra Dr. Jaza zitujo mhundra sha izo ripara obanu rimwambie ni bwa Comori eske kazi mhundru harendwa jajaza eske ngejoka hamado wa mwali wadaze haukama nusambi harengwa hafungwa arshimete harengwa hafungwa ngabo bapale ze wao pia waulwa wa wafu wandu wadaza feiswali mutwi wao pia waulwa wa wafu ti ukama wandu wadaza wandungwa ani haini mnugene stili ya henti ya hatu karjazo ya nungu za guerre. On n'a jamais connu la guerre harumenti ya hatu yabole wainu wandu wao pia watolaze roho waulwa wa hafa no wandu kao warende watolaze roho wafungwa wadhulumla ze haki za hao imana watu balbala dabo ya ukana enti ya hatu wana jamais connu la guerre shamtikiri bwa Comori karja parojua kabaya sha eza hundrazali juzi Salmani ko yakauzi jua vanunga bo ministri ujo hamba hau directori hau procureur hau juji ujo jihunda ende mjini haruma majlisi hau maulida hau mdhahirisho hau mwana ndo dahoni hau madziho ya parabala bonzo nje dahoni wande wanu mbacha ibala ya bahi wanuko kwa mwono tena yonde zabaki haukana eza hundra azali juzi Salmani ngelazimu hani mwandamu ulo na dhamana ya daula yaelewe kana yabakinge mru mwene ngamona oleo Muhammad Ismaila Homde hengenda hu haba harangu lona kelke semeni bana kweli Muhammad Ismaila halola mwanamshe ulola renyo yodo be hantihu she dati henamna yakobe hazentihu kejaladimu ya namna ya henda juzi vanu ya rejei Comori ne namna haba ya dia jihunda la renyo keti gratuit Muhammad Ismaila ngena akawenda hasbabu harima pamba fuma ngena problemu ya heker hajihundu harenge ya view haro haunda la renyo hauka eze dati yakobe hazentihu yobe hazentihu la renyo haini 3e mois hende la renyo depuis septembre haji hundu tena vanu haba harza maonge la renyo si ukahasibabu kana hakaube hantihu wandu wajoka ngena mru mshia mlola lola renyo hende hawade izo dizo ramwambi ya juzi rakauone seza hunda medali ya miri kana leo ukana vanu ya baki nge mrumweni haukeza hunda azali Salimani ngazjo hunda amedali amiri harimwani wadi leo inu tizamba juzi ukana ya baki Muhammad Ismaila na Abdullahi Yahya waudo wandu wako ujijonesa wako hamba haruma patrioti Muhammad Ismaila ze tarehe zahe ngarizijuwao haba harzamba utuo ngujihundo la renyo imana juhunda la renyo hindri tabu na mashaka na mbwadembi haukuwa nruwanu Muhammad Ismaila waende ya hamba hukana ye mwidzi na kubalika ye mwidzi kabatino gonziro hamade kamru hajua kana kajahundra voti na ingonzo ike ya hunda ya aduinde ya mwimilia ya beha hundu Muhammad Ismaila de azamba abongele oinu bwa Comori izo na hamba juzi ukana zidjuwa za hoa Comori ngazi wanao shati mpaka ziwane sawa Comori wanzao
zidjuwa zaho wa Comori ngazijo wana esa wowo esa Mwenyezi Mungu yaone maslaha yajibu hauka Mwenyezi Mungu ya ujibu esa yaone maslaha hambari muombe shaido ujue namna ya joka uliba abonge leo bwa Comori leo inu azali haundwa nizila eske ngabo yakaujua rireme bora rediri tukiwa bwa kakajaja kirasmi ravumwa sha ketuone sakabo wandu waloma hakama abo mvuku ketuone saukana abo nyima ministry mvuku ketuone saukana yabo nyinyi wandu mwa conseiller mlo president sinema za madepite za ndrabo mvuku no hai jimla ya ho wandu wahe embaiza costume za bleu rangu azalia hunrani zila ya pule kibri yabo haini mdu na linde kana ya bakindae ezi bakinae na mnaje Mwenyezi Mungu ngujo mtia avese ngujo mtawada roho ngujo mpula shababi hamadola hizo Mwenyezi Mungu do ujuo sha hizo zori confirme bana kana wakomo zidjuwa kazitwenda ndrabo ngazija ukweli tifanya video tikauonesa zembiza Muhammad Ismaila ukana yeye mengoni mwema patro wa himilia e Comores actualite bahi hende haonesewe video ni moto mumde yentwara ruha pashia hawada roho hizo na mwamba Muhammad Ismaila Habarizacomores ngela renyo neze dati ya kobe hazenti hukazjadungana hamale oya kela renyo ye video nafanya na kauonesa ofisidifu neze twabiambi za Muhammad Ismaila haba kamoto mumde habale video hende hamonesa ngaminazera nsenyima za kanti ye moto mumdebo ya monesa Muhammad Ismaila ye video ye twararu Muhammad Ismaila hatinzibie haroha henza hela renyo yaboda boza muhoza yaboda bozi mkoza wa haruma shefuba yaboda boza jaya haruma shefuba yabo zidjuwa ngazi wasuliu haukebeze mbahaza mazi Zinu waelewa ukana ukorongozi wani wandu wa mbilwa ze kweli wajirende ukana ngwa dhulumu yanti wahimilia ufujari unu kwa mtuunda wandu wa mijini hao waambia ze kweli bora jitolea si wasara mbao ze kweli yabo sisi watu wadabu sisi jau bahongo jodo njada mbade za roho Muhammad Ismaila emanaenda la renyo de video naifanya na baukana yeye jau na zone sapia haukaya njamsaza e video naifanya wende yaonesiwa yentwararu hatinzibia hatawa henzahe fala renyo izo nizo rakanza ruonese karna uparo jabanu rikaze mrundabu karna uparo jabanu rikaze mrundabu garudu hambaze kweli abonge ikawajibu bora hundazera senyima razi tuja razi raparema conseiller watu rawanikaze nongo razi parisa wazi tuja bao warambi ukana ngauna dura urongowe au kabansi wasaya sikarudo tujitambuza rongowe ngasina kabine ya kanti wako utuja hizo rambao warinika rongowa yede mana kaurenge miadi kakarna uparo kaza mndundabo bana ahanzani wonese banu hauka ngabo wandu wenji zentuzabira huja watungo uripara na uribesha mesaji ngeladimu ujibu mndu fulani ngeladimu haudeya hausisi wanu wahamru wahumru mjibu wa Comori wahamru mru mjibu wahamru kamjimjibu tina ujwa hujibu mru tona roho tina ujwa ujibu mru tona ankili tina ujwa ujibu mru nielewoke yankili ya hahe ngiyo hambwani ngiyo hamadu wana hata wana wadeza kaiti abongeleo tina ujua leo inubu wa Comori mdoni pesha message wa winji wandu wa hangu wanipesha message wandu wonlonao wanabia ukana ngazo ujibu sitwa ani henjibu ndo tina ujwa hujibu mndu mwenza ankili ni jibu mndu ni haini siku na usiku wa haja haini siku wa usiku wa hasha ngamuhezo daraja hujuma hizo nlonizo haukabanu haini wakati wandu warongo wamba ukana ngamjoka utolewa mandandare internationali yabo iyo ani yabo ngamnikilwa daraja yabo ngamnikamhezo wa daraja bangu mimi ni jisise bonti ni ishie mruto na roho mru ya juhamuo ni mjibu tina ujwa hujibu mruto na amjojibu mru mwenza ankili ngamjojibu mru ulo na roho tina ujibu mru uvayo nguo
zama ani utovango sha uvayo ani majani abongele mimi ngamta usamaha wanadamu wanibeshate message ukana ngabo mria hurongoza nai ngabo mria vumbua nai yade mzaza hao nganzo mjibu kamemu na mdwelewe difference ya mru mwenza roho na mru alate kaseti na mru lonankli ukana ngabo wandu jo tojo aba nafasi banu kawardea haukanga rjua ozemezi ngarjo wa mezire ngarjo wa mezire ziankliza hao ewe mrulo na hikma ewe mrulo na nkli ewe yu haonda hu hazo aloni ndo shanti na ujua ukahaini mri ya torongo haruma za nyido zinu bayushwa hanlazane mwana mshwa hangu handrabo tina ujua humjibu bwa Comores izo ndo nakaanza nitoenya swahabanu haukanga bonrongo za bira mfumo wa bira wandu wenji wanibesha message hato wandu zangu wanambia daza rideziwa risisi tabantina urongo njarongowa shatika hanzani profite okazio bano haba ukabo mtana njazamba nambi ukana banu bwa Comores wakatira jitole ya rjebanu jordorongowa wakatira jitole ya rjebanu dofanya ze video zen yabori kaulina nrongo mbili ngarlindao tena ngarlindao nrongo mbili wangabo wandu wahundra bahati warongo haruma ze video zinu mono kajuzi hajimba swali harenge disposition hero hahe hasi Comores hahundra ni problem kaja hundra shaende shanga bosi wasaya rutona hata fikra ya usia haukawajo kaurendwa na itindasi eze plaza ho wanruanu ngwanza ho wajue orambia ozera senyimazi nundo mba abosi wasaya kartina hata fikra karja ntina hata mbando fikra ntiti ya usa Comores tena iyo mdu nadiwa bade kamto fahaba e familia hangu warenge disposition za ukana ngwafanya utaratibu wa bale maiti wa isise Comores izo hata tiambie mdu mshangu bana mtanzani mdu mshangu ndo naibana na mlola sharia shamungu na mtume timwambia bana samba ukana ikatifu tijojibiwa umfanyeze disposition mzihe ngeupa ruhatu ili ntijo tsamba ni behwa yabonga mwanzo ni wane sebanu minti na fikra zo sa Comores mimi tata hekabaha anjo si ha Comores ekati hundu wanama rifikiri ubazima ripange wazima rendera kombo enti ya hatu haukweli ti handrabo ngamjore nga disposition se Comores ekamtsombo azali hasibonti abaha haukanga mjoko wajo huja kwa na urifunga kwa na wajo huja ngwaelewa hizo rambao wanu hata wanru walu haruma yezi azali watukiwa one zifanyishi hao shakwa tusubuti rongowa bwa Comores haujihubia hautawa balbala watujofungwa baadhi ya wandu wenji walu haruma posto nkuu shawadaza haujihubia abonge tikaanzani toenya so hayo bwa Comores mribeshauze message mafani mko uranza mko ushi mjibanize video za hatu na ze director za hatu ukana banu waheya mru wahumjibu waheya mbahamazi kawa mdukaji huijibu emru ya juhamuo de ila bdalagwa ya yamba leo wanu mjufumuo ya ujwa uvando havanguo ndrahafu hakan ani mru hao no kana wei havanguo njema ndrahafu shaimu hade mjufumuo ya ngami wa ukando jibu wa jufumuo ya Rabi nti wa ukando jibu mdu na ankili wa Comores pia reconfirme ukana ngabo wanduri wajua oze ankili zao rawabimisa ukana kwa tina ankili kwa tina hikma kwa tina haya kwa tina hata marongo chukayonchi waifikiriu yabo karna ujua utojibu haini mdu ngabo wandu karna waba nafasi kawa sahaba ngano haruma zerezo zinu wea karibimisa ze ankili zao shangabo wandu rotota nyibamba ho mashishioni bukwe karto jibu ya bori wan calcule e karto jibu ya bori wa calcule yabo karna ujua haini mru rito he harma zenyi dozinu rimjibu no sina ujua ngabo wandu rjoula to wakati wa hatu riwakaze bahanu ritunde hata ze famiza hao riwarende tihindu e kawarideya hawarongo zanai bori jua okana wanu wandu walona ankili
shawadirwa warongoza na ngari warektifiao shamruye ani mruikao katina hikma katina ankli katina haya katina hata dignité katina hata marongo tia famille tia hata marongo toka yonti hata mba imani toka yonti yeshe hitoka shitina ankli kasti normal ukartojibeza rijibu karja hunro wakati huo wa ujibu abonge isodizora kahanza rambe banu ukana banu wanrwa jina warongo harumaze nyido zinu walo kontro embaezi yandrabo yasuma nazalini shabanu ngabo sirahunraba hati rakada sino wanu walo haruma embaezi ino warirumia riwajua uze tobia za hao iyo mingoni mwezi watao uhara vanu dizo na hamba bo mtsananga ndinzire jeze banu autimizi intervention ya hangu vanu kari ya vanu ramba ukana kabati maji kabati mwenje kabati unono ngabonza kabati ntohole kabati hata marongo azali ya mangu ifanyo rangu 2016 hata ujaleo ya itanziani el marufu ramba ngajofu diga jo timu haruma troza hata je honde leo ngasina mahami nane mruna tordi ya reje ibanu ya je rambe ukana huamba ndrabo el marufu yo itamilo ngasina katra na si azalinge abonge na mahami nane yondo bahanu mrazao yondo bahanu ranzorambe abonge garjo wonana tena wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Mwenyezi Mungu najaili kumahalani mji unrao nganya harma amani na usalama garjo wonana tena wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh marabili wana mfa minkum